Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Chairman Barim Jongka Union Public Service Commission Professor David R. Syiemlieh ulayok pedang yang ke Khusnam Padma Shri Arajar Arpesan nak benta ke jingno senyang jong hakathok katar bat ke puli putih. Professor David udairu Vice Chancellor Barim ke Rajiv Gandhi University Arunachal Pradesh bat udairu Pro Vice Chancellor ke Nuhu. Ka Khusnam Padma Shri kedai ke wei naki Khusnam bah khliek do jongkari ke bala benta hakilai tadi ki kirdan kata ke Padma Vibhushan ke Padma Bhushan bat ke Padma Shri. Ya gini ki Khusnam la ai lingba ke jingno asenyang hakijat jingpule ki kam bapher kata ke kam shnadur ki kam haka imlang salang ki kam Padba ke science engineering ke khai pateng bat ke kam karkhana ki kam bayade bat ki dawai dashin ke tho akatar bat ke puli puthi ki sports ki kam sarkar bat ki wei ki bayo ya ke Padma Bhushan ki dei nak benta ke jing shakri bakerpang jong ke kerdan bah khliek do bat Padma Shri nak benta ke jing shakri bakerpang ha kanu ke kam. Ya kini ki Khusnam la penbena ha sngi rakhe ya ke Republic Day man la usnam. Ya kini ke Khusnam la ai da ke President ke India ke Draupadi Murmu ha uni usnam araja arpesan ka President kala ai shispa life khandai tali ki Khusnam ke bagan thup hanyo tali ki Padma Vibhushan khat khandai tali ki Padma Bhushan bat shispa khatlai tali ki Padma Shri. Na kini ar phulai ngut ki kin thei bat shiphongut ki bomdei ki nongshong shnong ke India ki bahap hapu ok NRI PIO OCI bat khatlai ngut ki de ki khun swem.